n'abana kandi ndiyo mushaho kazi ubwo mu rumo rwanje ningo muzarisa kandi na kansara nikora ha Rufaro Hospital. So nashemerwa kuba nemerizo. Tujarajara ubwo tugume tubuzi izina tukubona. Okay. Mbwenu yenda ngutandikire kuba kugamba obusinzi. Noja munchimani sachi then tubone tushika kugira ngo mbwenu eje nshonga twahikaha musharo ino musinzi ibyo byayitanga mu counseling. Ati nko kuba wakigambira ubona explaininga okunywa amarwa ningo businzi ubwo tujya ngo umuntu ari alcoholic tukushana ko kwagamba hariho guru kunyoho icibiro mu izuba hariho guru kuzeyo just because kweshemeza nanye nakagwera ningahuta konka tugamba nico watch specifying waje ngo alcoholic nico wanchumanisa ngo umuntu ari alcohol dependent takubasa kore kintu physically or emotionally atakamire kintu hariho abantu abakutambura n'amaro mu mabaga yes n'abamwe no bagura amiziga renzoro bagata ateka muyobano mango ari nangwa amizi kuno ariyo nanywa kawarage so cyo mureba mu office go jangwa ariyo nanywa amizi kuno ariyo nagira ki nanywa amaro so cyo njonje mense ngo umuntu yaka harevo yatakwasa kufunctioninga ateka mutakubasa kufunctioning ningo mbirugwe gumanyirira amarwa munonga mbwe n'amarwa gabira nka fuel umubiri gwe tikwasa kufunctioninga atanwire in fact abantu abako bashira arvengoro yataganywire natunga batu ikora withdraw symptoms shanga natetema shanga confused mbwena na themselves because hato mbiri gwe system emanyirire ekahinduka kumizwa kubandi gatoroku okahindura umuhanda gagatoroku hato go muntu nabari mu revendijo so natakushana nima bakugenda amanya Easter Christmas pate twarga mu rumo katuze out we nari mu classe so hato gwe najiro mu classe ndijo je ya irkubaneye ndo buyambo bundi revendijo eje niyo sayini yo kayina kubasa kureberaho muntu oguyaba umusinzi ninga hine binde biri kumubaho ibi nakubasa kureberaho nanani ndabaho nkagenda ndikwingura njira mushijo guwa dentatuire nawe kajya kuko sayinizi ezukumango umuntu ari alcoholic kuko nagambe yo kubanza atakubasa gukora ikintu cyona atanywire kandi no kujya ngo hati yashikira hari vejo yo ejo ni sayine ejo marwa ngo gatangire kukoreka sayine zaha mu birugwe oro umuntu ayomere nashanko ngo rukuwana karangatene abamwe yahire abamwe noreba nkobo butama bumwe burunka bubaruni zimbene they have a lot of signs nango amwe nagaba gatanje no kubadenjari ngo munda river kidney nkebyo nebindi na mental na atari stable abo kuba hati brain amarwana hinoga ku affecting a brain na concentration yo muntu na tolerance yo muntu na emotional stability so muntu uri kuba washira revejo you can easily identify them mazima bari irritable but violent or aggressive because kwa kubatine mu cyo kintu just substance na bari something totally different hate ezozo withdrawal syndrome zumuretera kumwe urarebero n'abantu benjaga even abantu bakutera emibazi umubiri embaze yamaro biratagwetiro birebwa kuko kurenda bakohereza panadol ngojimire 3 times a day nchibanje manyisa ngo after just 3 times ntwantu manyisa ngo 8 hours so nchibanje manyisa after 8 hours so nchibanje manyisa ngo after 8 hours ogombazi gwagira ki gwa mubiri nchokorebera umuntu najya tankujya natankushukuru busasi then bagaraka bamuherezo gundo mbazi so hato gumuntu nako kubata anywire batatetera mbazo go ningatanywire marwa hato nabona bataka kuhura ezezo the abnormality amo taka kweyagura so they really feel no basa kumu identifying anyway ijo ngani ntambara mu taxi twashanga mu muzeyi akayi nakantu cyakakomere karinga kagugu ataziro tuwaye hindura wazakahika atotito umugore wanje rero kunchi umugore is this one otuzapfa hindura tire kare katota gato muntu wanje twaje kushanga twashanga ine wakacupa karwezo ri karamu waraji ngo yabena so embera kejo hati yo ntureba umucara abana bayabira unfortunate
yashanga umushinja w'ekikeeki kandi koko nanagambire ekikazi ekiba kibe kyekishinja mbere koko wahirira wagwire omuryo tikonka omuntu ogu nyine kutuura nawe ekibasika ahabwokuba icyo kubanza cyabyona mukama ko yahangira omukazi akamuhanga nka helper nicyo kureba nibamushanisa nk'omuhwezi na bibiri nemushanisa na holy spirit ekija kutuyamba nemangu turi wiki tutukubasa tine kitwasa gukora tamwine so nabasigize omuhwezi naza kuba yamba okushaba naza kuba yamba okwijuka naza kuba kansoringa naza garuka bashabire byona niba tukukora niwakutuyamba kubikora tukugira ngo nahabwa amana gaitu so omukazi ekyo bakutwetera helper no kugira ngo omuntu wawe iwe a helper you must be stronger than omuntu wokuyamba tukoresora nyankore munonga omuntu waba noza kuyamba ondi waba ori omuyambi noteha kuba ina man gakukira omuntu wokuza kuba ina ubushoborozi bwo kubasa kumuhwera ina man mentally spiritually physically na emotionally hata go yabo mukazi mani mancho ndugamba kora noza kuyamba omuntu wena hata nko omuntu yanje nyenda kuyamba sister Charity kakongerera business nkakongera sente mu business cyuma ngo omuntu ayine kuba ine sente zikukereza wewe zoine then akuyakwata mukona kwimutse takubasa kubari hansi yawe akagira ki akakwimutse so hata omukazi kuba kwano batweta ba help cyuma ngo amani agaturumu ntubasa kuyamba omuntu tuyinamani go kubasa kuyamba so iwo waza kuyamba omuntu ino kuba first of all strong yahanga adamu kuyeza yamuhumwezi yamuhereza omuhwezi so nkibanchi manisa ngo omuntu ori kuba type ejo nabari weak aboko omuntu ori kuba strong takuba alcoholic aboko omuntu ori kuba strong nabari emotionally stable ekikuretera abantu baba alcoholic na addicts is because their emotions are not stable. They cannot control pain, they cannot survive korabo mbintu bugumire ninga trials and what, so they are emotionally weak. So baronde kintu cyakubasa kubaho hatu biko omujungu duceta pseudo ninga false hope, false happiness, false joy, akasinje kace ayeshereka nkoko gakeza kwaho njokore nango gacanye kugira ngo atakamanye bikugenda omisho. So iwo nko mukazi first of all oyino kuba strong. Tokuba umushinja or addict ningo mwana wawe ningo muntu we no kwenda kuyamba utari stronger than them. Ecyo bachi hanga kugira ngo utekwe n'aba stronger okusoronga umushinja wundi yoninza kukoyera. Ecyo kubanza of course oyino tuyikiriza ngo omukazi twe no mu region zitu oyino kwekwatsa kando kasha. Aboko nkuna nagambito tukwebasa hariho umuntu ngo ari yaho ngo ngora mose sentire ninga yo ari superhero konka nito tubantu tushaba mukama ngo atuyamba. So umuntu wawe waheza kumuroka amanyangwa ari yato icyo kubanza cyabiyona no kumushabira kandi niwo keshabira aboko ati niwo no ko wiroroha nsakwantu tabentu kora no ko wira harobo ko wiro bukaraha niwo nono nda support system no mango mutogo ntabwo mbara ayisheshire ayijaye obubi nabwo butahiremu akikomka yashanga mwamwata nkemere omurubungo abantu yagishika obojike warganana na no kugishaka yes ujeguze kuba watekera abana bayiburiye muri heaven webiri boyfriend yataha muri yatuza really how strong can we be? Ati no reba mwe twena ngo tugambe cyo cyamara konka mara no weakness bwo kureza indi weakness kandi twasa nebindi munonga no kujya itwe nk'abantu amanya abantu turi selfish itwe heine bintu bitwahiremo mbintu twabehereza degree kamara ba okushambana ibyo twabehereza degree twavureka PhD konka yabe bibe rukitsirayo kandi nebindi kana no muntu wayibana no muntu wabihana no banana no wa yitana no wa korembezomenti bona ibintu beduya bona basa kunga addiction yes riyo mwako atere yakazo mu haruma nyaturiyo ntugamba warukora iki hino serial killer umuntu ubona ko nagenda cyo gushara aho abantu amaraka ari da center leta bintu embore ryo mwe bicira kandi nembundu nuzibikira hansi y'ikitanda I know
weakness izi buri yo moto natwe na weakness aho wangire ko just there is rutura mu juru wazinze handi harya rutumwateka yo cyo yegusoma so kuko kuza bakamenya ngo nekizubo nkebindi hati mbwenu tureka kuchereza amani mingi mechi nshona wachereza amani mingi namukina amani konkareka tukirebe nkekizubu nkebindi ngo nimushija naretsa nanywa nashamba nani nayibana nabiha nakunda bakazi as simple as that simplifying ama easy kokiteko mwidara lego no mataka ko kora kitandi atakitinda cyabase so ikindi n'umuntu wo guhata of course twagamba tutagambire ngo nicyo bakigiye nanka ha revenue alcoholic yazo mu addiction ogo subanza base singo muntu utwa twari hatwa ma 16 twamanya ngo ari ha level na ba addiction aba addicts mabe nabo bene levels abo watandika abo wa niki haruna nogo wagenderera munombo so no banzo wa excess ngo muntu wawe abo urengo gwako baruho nubwo buyambi obwa receiving then ekindi okikiriza mutima wago anywa okikiriza yo kuza anything much zena abana babi byo kuza kumweta nemuzi manyoki ebyo tibikuza gukora nyuma zo kubantekero bwo muri amana na postinga so mwana wabe nakira kunyamarwa nawe yabera addicted ata atogo muri amana ndeka kukureba nambuza namja nti points yanja tinoti nyine points zo tkonka point yinyine omuntu yashira revejo ibi kuza kumshuma kumusete ningamanyangu ebyo byona no mwaro atachikuro muntu ngo cyakuba nanda support accepting supporting abo kugo muntu natakuba nabayi atakuba towe they are not themselves umwoyo yatahire hari kandi ureba ngo nabo ngiro kwinji ecyo muntu apinga kwashabira umuntu yaje muri addiction nibaba narabiro muhukuwe kintu cyo kumukontrolira it comes with a strong goal niga ile nkamana gana ganya bako baniga mu controlling so ncho tu kushaba nuko breaking awards aho takwika umushange geriye mando yechika yatahira umukoze zino leo kusamba udako bano this is genetic amuba kadanka ganyo bakiryo munda wawe iraba kazi yayi nenda ta mwana wanje atemnonga mahinga tinzikanga yatwarwa katinyozi mwana gambura mnonga baba mukanyo zema ngunangu nana yoze mwana ati kandi ushobora amaro sheshemendo genda garaba placenta I know so hato mwana natanka kuba drowsy atibum hata abayinjo craving even when no wamzara aguma inejo craving so aho yo marwa gwatachubona kandi yabena already tested I get it hati think basa like now think basa craving hauka think bano kuchitesting takuma no kuchukunuka konko muntu chintu cyo kurakaza cyangwa yine na craving berarari hariho wambera tinka nyoga bet konka nimpura naje craving na nyanto mubera atari kuri abo kandi basa craving chintu icyo takanya okay so mbwenu tubasa gumiza banze nakiciriza ukicirize ndeko kaza kuciciriza umushija wawe wogo kugamba nawe kandi umukugamba otija no backing nke chunchu shitamiseje sogo bware mutanyoire moreje mbweno utatandikane kinaga uganira nawe nabagambye bikoze ko batubande mu turise twe kana mango gayogu nyetsira yasiremere yistwarara ko kandi mirenji kushaka rero muno jangu ngambe nawe no gamba nawe jahabo kuba hatu wano yenda nicyo nakugira ngo you must be stronger than no mukiza no mukiza amani mentally spiritually mbweno urubasa gukora yesa kishaka turidimi kandi yesa kija turidimi kakareba ngo tukuba yajya kanzo mbigere byabo mporere bakura nzo munsi yibarumo manye kwandusha then no kujya kwibaza bavasi ya turidimi so hati ko kwaza kuciciriza omuntu ogo ako muntu ko yakira harevo ya alcoholic nana and medical help or counseling help or professional help
abo bati ubwo umuntu umwe nkiwe nko mukazi we nka nko muka tokagira ki nanga ya no kunga gamba nayo nje seri natansera so kora gambe nawe hari uko gamba nawe akahura hari uko gamba nawe akahura kajya tingona no kura tagona no kuja no meeting zawe had no seeking a help reach out counselors professional counselors you need support system go reaching out to professional counselors one bamanya how they are going to connect you to those support system kushangwa abana n'abanyubumana binekiza ubucamanya ho kwata bina kushanga n'abantu bije bine the same problems so banasharinga uko batandikire uko ba sofa ho bahika eva ya mbere ku improve hati nzoba kweta those support group systems hatu uja nkaro faro no shanga mbando bazima so akibanagamba nawe bacereba ina no group ashaka turi nk'abantu batanu twena tukaturi addicts ubwo batanga kujumu mu group ubwo yahitse hagati ubwo ari ya tunje victory ubwo nta mariza so ati yahura ngo nako ya yambwa hata na wagira hope kongato wotagambe nawe kumukatitereza naje utamacho sinje takuza kwicara za kwangira cyuma kandi umuntu uri kuri mu condition yo you push them the more they become worse ko gumiza muno bapushinga kanze gambara nyako abakazi mu manchi kuzagambara kanze gambara wanyu manyachi iwano yongera gukora iwe nana yongera cyuma kugendera cyuma mukina kuri ya hands so the best you can do no kuma accepting ukamsa ko jike ni umcyara sori umcyara kwari kwija nanda kurya kwari kwija nanda byame nanye kwari kwija nanda mhereze kipinda waho ni nyendo yemerere nanye nyendo yemerere yare no manyanga umuntu yabanywiro tanywire haje zo mutonyista mu konga ubwo nuti hata konga hata nanda nebyo mbonana yesu nico nakugambirira ntiwe umuntu you must be strong nicereze ko kuri abo konje nakugira nti wano ushaba no yeshabera kana oyeshabera ngo obase mukama base kwamana ngo kwemera becoro kandi akakuhereza ubwenge ukoro cyo navigate ari umukazi wavuze ati ko kushega umukazi ushije niko ko kushare ndubuta kugira ngo eje ndo bata ya sirkier mo butete ya ngeze nakana muzima nyegenera gacha ina genera bakutera ngo renga katete kakanje nkakariya yiguryo takayera kakabonera waheza utukugishara bashaka cyuziye tuwaza kushara ndubuta yawe okora agishanje kona iwe nko mushubuzi ni warate wenje okureba ngo wihamo sente zawe zuwatira nyoka nimba natere kugira barusi nashari no rose oyi no koreba okora jo tate binza kuto mu first class buzo ntore buze biri manyere no tukora ibintu ruhinu ukareba ngo zuwatire matrisi tuzarga tuzafa sasa mshisha na shari kuta unakishangera rasi yenye kujironga accepting okareba ko wabasa ku managing ndi bota yawe ejo ukareba ngo cyo wabasa kuri cyo accept okay twine umchara muri kateihwa umuhumuriza kandi yo tuganira hanshonga yo mushisha ushanga umchara yatunga umushisha w'ikeke kandi hino kwine kuba namutwariza okugira ngo atakashemba ufereka marema ariko muntu arebe cyengu yabasa okutura nawe hatariho rengo roza kushanga kashanga umuntu ningasho mushijo nabwira bo kugira ngo aguze ebivanja yaguze ente nandaguze mbuzi nandaguze ki ngwe natwe karengo ya hati nyoni jana kwehurura aboko ni manyanga abantu bashika nkeki ubwine bingi kandi ubundo bakwirire mbwena hataho washanga ngo yahika harengo rwo kuguza buri kimwe hata nakwishikirira no mpabura ngo ntwazenda hati nyoko kujwa mchira kakansa nimbanza na nanya kanja kaka huiremu
abo bati wenga no yendo the buya mentally disturbed. of course psychologically financially then byagire munana abana bari mu kahati bashomuni ngo bashoma aho yarenga yo nanaha mu rumuntu washanga mano utari stable nuko n'umutu ati naza gukora ninshanga yagurize TV reka ngo naza gukora ninshanga inju yagisigaye utakingira so ni uwe nkanono yenda ubuhumuzi Emyane batwaze ndabara bashobora yaho yashira bizira kushora makazi ubwo Rwanda ndabiziki nemiti yagigurize nakugamba so ni uwe nkanono buyanga then icyo cyashira rebeje no yumva abantu family because nko bona nakugambira aho level yo kwiko kamanya ngo hate cyawe kapandoringa umuntu reba kazi tubanza twashwekera batahura batashekera konka roho bwiro bwo kugira ubutkubantu ku recommending ngo hate condition abo yayika cyo gushekera aho kanono shanko muntu wine kizimba cya kansa urwo no kishwekera so kumukara mushije wako kwa yacyare no kugira ngo seek medical help abantu abamwe bandi benda rehabilitation n'abandi bakazo marwa bakaba detoxifying yes they do this so banyunya mu baze bakozesa ekozya mwagomara ka textile go to rehabilitation centers bakora detoxification bakohereza na some drugs zo suppressing ezo appetite za alcohol zimwe zo any addiction uzaba substance nachi yes urwoyo rutandika kucendera abo maso mwapaka then chindi bakengage in the activities no manyo mwe hati umwe some of these people ichibara bazo ko mabwo mwene nako fatu duninga aronde chiya kubasa pressing so nchona kuja no seeking help from professionals because they have been dealing with these things they know different ways na processes zo bakaza kutekinga abantu abasuru kubaka bakazum society bakaba better people ubwo umuntu nanda behavior change na environmental change na environment irinduka umuntu ashaka umuntu turanka ahantu too much no muntu nakujimati ijangugurire izo gisandani yacu yari so mwana nanda change of environment and jencho ko twaro muri rehabilitation center kaza nko kamarenga 6 months zo ko babegeze barane babegeze different activities babashomesa no kubashomesa kubereka ngo this thing you can overcome it so our professionals because we know how when and where to intervene so no involving a family involving a professionals ubwo umuntu nanda location yo za rehabilitation center kunagambira na kufanda y'abandi abantu who have the same challenges of course anataka chibaho akasente because hato ogogo muntu either no murekana nagumiza muna family na afera cyo ninga no byamba ku Bristol nitabeshi kandi shonda kandi hati support system aho no kubana yendera because niwo mukazi no nda support system aho kwinga kuberaho hata bana bakubatsigiroho wakwataho mukona school fees na nebe bintu yo mu rwaro n'abantu biyenda center rehabilitation centers ubuhabuzi okushabira na ibintu bingi twenda mukono yitu na nene yetagombiye okay nka family ncho twinire family za baseline bese kana ninyenda n'abana banje hashini kirgira abana babona biga kunda sense nabo ubwo mushinga tumugwere abana mbanje sisheba turaheze tumugwere ninga tumente mukinjira na heru twa tumugwere tumwa tumutwe tuzomusizo tukasabana banje nabazi aho nonya advising kugira ati nkirigira abana babona bingana cyo ko yancabyo gusha abana hati kora abansishe kandi wishe ko muza ko berishe ngabo tuba kukireba ngo ruriya no rusinzi manya hati endijo point ina ya bakugana kugira ngo ubwo muntu you need to separate the person from the condition umuntu kwarabe na nyomaro chikuma umuseparating kurga hamaro
Wamaze marebe ko muntu yana n'abantu batekanye cyane. ndumore Yes. konka nimba so you know to separating amore na namaro because those are two different things. Kuko Sister Charity konka no gukora TV West. Aha nimba nico butunji. Okay, no, okay, sorry. What I mean, niyo nitana sasa Sister Charity yo bashanga hariya. Then kunkushika atkande. Wori ya hano ya professional ninga ahantu naho kubora ko nkati hariho umuntu utkumanyanga cyo butuni ninga ngo the next stage kumanya Sister Charity kan na stage name were different from you haraho kuri base ko nkati bakumanya umuntu kumanya je munonga kama tinyo Charity ni manya na yangechi na kundechi na bariya mbe nakumanya so you must separate from their condition. So abana ntabansishe ahabo kuba ishe nishe then ababaje sigataha. Omukambye omuzire w'omuntu nobu yakuba nari omukasaso n'omuzire. Yabatari abantu bantutura conditions nungi okutura gwaro abo kwari mango naza church naza bwakanisha kabuzi yakasubwire konka yabatari ho kigira hifo obana konka mushowing the extent akabuzi ninkashangaho kandi situru shuma yifenshi njondeka iki cyo omanya bwisho w'omuntu ebyo bwamurembwa makugira ngo nyiheye cyo cyo mani kingwana ngo muhoro nico ninchimanya haro umuntu shaje nabati ngo amute homsi ishaje haro mushira ryo muyata ho muje shaje asinzira rya kitanda tabe umukazi ningasaba yinde nomuse shaje mwemerera hamwe ntabwo naho bacikoze aha najyatereka muyite manya ngo iki cyaje cyari konka iki solution mushinja karo mwana amarwana we yaba addict nza kumwita nimba ntamara hechka so atako nikura kwa tomati ukatema bona taji konka wa ncho natankando kugama ntumuntu ogo reka tushitame nawe tugambe nawe tumanye cyo zubuniki and stress emotionally abantu babine childhood traumas negative so we're in a dirty hole that cannot be filled by anything so bagezaho kugira ndicho cyakwa bashemeza kugira ngo blessing of so any person who is an addict there is an emotional gap they are dealing with any rejection from home maybe absenteeism by parents there is someone who abused them and they never told anyone they are dealing with an emotional trauma. twakora kubi ubutatanditsira habya kubasa kuretera umuntu yaba umusinzi abo cyaranganye basa kushanganiye shonga because all of us we have a reason there is always a cause of whatever situation we find ourselves in antaba kunya just out of a kahe nkaba peer pressure abana batwabo twagera atakwe controlling there is always something behind so when they get them to education centers van those processes zone are healing hati na nezo what we call psychotherapy talks therapy where you sit with someone ukamugambira kikatandika ryari kikatandikira hi bakatandika bata icyarete cyo niki umuntu yaza opening up agamba tinyonka ango wanja kandi repinga kato wanzetu zo mukabumbo kuturagarce tujya kuba twongera kureba yoko utakabagenze buko yabaro unywa marwa then ukatandika kusikinga help and when actually iwe kuri yenyu mu cyane yigeze mu Rwanda Afrika bari ko twita program ya Simka katumure umutuma w'abashobozi ntiza ko tugaruka no muhumuriza witu kandi tukende guma tabaruka y'umyano witu umutuma w'abashobozi kandi iyo program ya Simka cyo Charity umhereza Charity
kandi amazima garutukinaha omuhumuriza omukyara more businge katigwa ashobora kuba kubona omukyara kandi okashanga obundi partner wawe ningasha omushaija woine ari omusinzi uriya over kwetanuka ogira ngu okaturota nawe okamuhwerota amaka ngabagine kufa ekyo nakyo kikahendera tukamanya ngo ogwa karemwa bene twatwika arahari ngombwa ngo twegitaho twaza kureba omukyara nanye nyine behavior changes ezinakubasa kuba nimpinduramu ninga zinakubasa kuba nyine ezakubasa kuretera omusha wanje obundi yatandika kuba omusinzi bwenu kangaricheyo kitandikira twaturiyo mu kahumuro nayijuka story y'omwami wanje akukira kuba nangambire ya one of the renowned reverends here in Mara atakajunirwe akaba ariyo omwarwo watepejo w'obugamba konka hatu omukazi we akaba yajunirwe so nko kuwana ogambi yo kwija esesere epamire byo nebyo akaba nakora tanda niwe ramuhemu nkito niwe ramuhemu empare byone byo kandi byone byo nakaba omukazi we cyakoze kutonto gamba kuza kutungana akora kuyaba aho yabanyize akamwakira amwakira amhebye ko yofusa no mufunze wa shamana na norisano baragara nkebe ko nkangu buri kwija ngo mushija kuyahereze after some time yaza kucyenga wakaba naho bushoza bwamati buri izo bakunabenyija umukazi wanya akabanya akabata kahinduka vuga akabanyakira nabsa ambebye kuriya bya oya twura umutima atkonka burizo kuyabambya maharabaju atungwizo wari umushaka jakaraga yajya twonka shona mukama atwona kana atwona mbona wakala tatga nga atumukasa na mukaya kurameza kagaza kumuha mu mubiri aho nho yahindukira so ebe bintu nabitubwira tubasa kushaka handi gambeho kandi bugambo turi ize cyangwa tukhe emiringo yo kumanaginga oshote nekintu kiri ize konkiba kuba kirumu numba ngukirize kandi nanabakira bire mu mamangu tukiri ize so twantu kigamba kugira ngo itijasa akajoto ntumangu n'ikintu kigubye konka ntumanya ngo wo ino biyambe na support system ubwo muntu no basa kumuredeeming kandi agaricho agajya yo kunayitwaza kugira ko bayitwaza ahubwo kuna nagambye ubwo muntu they are not themselves nabo tubakwenda ngo bamwe maru wabo in fact some of them have tried to stop konka okugira ngo babe addicted so nicyo nakujya ntani bandi benda both all the support family medical counseling when combined therapy of health emyaka eshatu etano ngo nchibayo mpereza herepu ukaba kwetanta buyago ngushesha na chanambo no mukora tena na habara naho ndebe sikuba ko mukora ataho katwara mukora ate njanje mesa mfatwa nakino kino wako ushite mama nzira kama noma you must develop you need to pay rent you know mwende chokuri so hatu yaremwe hati wo muzamuje chwako uri financial inaka kora nko mukazi kandi bahikaye bakazira na bacakwera bakaze nyuma yentimbe umuka ndeba ngo ngende muka no shara manya hatu no kwatrena no shire n'ibintu by'abantu bari macho ubushire tubintu n'abantu bwito mu kujya chaka genera ya ikintu cyuwaza tosheme kukizamo out of kahehe of katimpano ninga anything uyu kubashaze ubwo muntu kamari kwa muntu ni mwemera ninga tingo mwemera abo kan dokumanya hariho abatakubona that is very true yeah ukaba bakubona so mtuchine kwa baza kushorosheme kwa no sharamu oshazire ukiteka tekire it's a mature decision Ncho kurebera abantu bakuzo mshore batari machuwa ninga batashaziremo bakazamu abasente bakazamu abwa sexy bakazamu habwa ndakushora mutano wa nanka the richest man acharo
nubakobwire bari hakuba option wena strong emotional capability konka kugamba bakira kugerageza sana na bamawitwe bamawitwe bo bakabatera ngo mukaze ubushaka gona gupingana hariya bamutira abo kwa basinzire nebindi umukashesha garuka mutekera ashitamaho nkoshke bamawitwe bakawe yo murembo gwabe gukinjirine gwabe gutakubasa thinking out of the box abo kubata bashomere wabo muzira gumzatota garuka nebindi konkati tabamba twinjira aja mahanja wa mtwara tine kamogo kandi tinkwendo muteke henkojo mwana anje kubera kushobere you come back echende cyawe kigwire ndeno jango berembe kwa hati kendere no kushoma oburire shomere abazire bitu bineho byakahuje rero ngoze kuriya ngunza kwemera umuntu wamarwa kandi kumangu nagarko watatana mawini byani byakani kwa business singa atu wataka kutugambira ngo aho mukaza aho araharga ayendo mushije yes tarena nabacho barahaza ate cyo boine capacity yo garko washona ngo bakagura na pagera bakitanjana business kuko ashaka kubera mushije so nabazire twanthabura bana tushimiye kubahabura with not out because umwana wawe no mukunda notakwena ngo abone konke ibintu byone birungi no kutira na ntabwo program bagita ngo sente itutura ibintu byone birungi you must pay a price for them so na wagenda tunjama kama shona nyoko njya mu bana bari mu bice abwenshi nakujya nkubera akoremo yije bakaba alternative kasho alternative sakubira kumfamile mbama witamo bari bosije basa ko bate okugira ngo bwiro buhakata kabiro publicity so no bucyabiro tinwa be nacyo kumva nimba abakazi bengi aba divorce ingire hariho abakazi abatije abashije babo hariho abitsira abashije bano bakazi bakitana kumva bakata publicity kino cyo cyane kandi bari cyo mukazi neti wa Canada na yachimanye ngo muke wahitona nakutanga no kukorera ha natanga no kubanya ngafite mu kuri wakachimanye ngo ngafite natari ni ndeba aho go mukiyesere aya bar presenter wa Hunter kandi boyfriend nja yaje ubundi yateka cyangwa ya Jean-Claude yo mu rukundo ya mutima cyumutana raba mucere myaka 25 mucome so hati iyo ko kwaza kumkazi nakon ko basako ipiyango separate ngo mshija kurga ahaki condition yabo okay cyangwa mati mshija wanje no ikizubu niki hatu dealing inekizubira hakudiringa no mshija umanye cyane 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 nakarande ninga abashije mu kokubura sente aba stressed social economic pressure hero mabashira by the one barabomba ibintu bingi nibazo kwa heri ushangana babarengeza abashije bagenzi babo bari ko tabirika zose imodoka ko mshije nafu wakati bakubuganga kazo wakagwana cyamizi aha hata bashije kizubu cyabo they are not emotional expressive tubakugamba tubashoboza emotions zabo hata cyo nzugumo munda haza ikintu cyane cy'ukuguma mu nakuna nagamana nakugamira kuko wakuboine cancer ikizimba cyo muri kumwe wetero ko abantu shweka bakore sister kati yawe konko mundo ina muci cancer y'ikizimba shayina nicyo baraka okay hata konko ito bakazi otero mwana otera kapa ogujuma meidi otonganisa nangwana neibaha muheru emotions zire bahaga yimukazi zibiro hati emotions zigira ki oze expressive okay turiyo tendera taza bya muheru edi Uganda bari kutureba ari yajango mwe bari kutereza konka nanisha bangu ukari ngabo bya muheru twera shobaniye kira munonganye nda UST ba proprietors veg company okutereza platform aho kumwe turiko twine bintu twine gifts kumba tine platform so nteha ko kutereza platform yo kwija tukasharinga knowledge na nabantu icyakabiri nyenda kwingarije ngo mutwena ubano muzire ubano mushije mwana wawe we no kwiwe washyira level yo kuba addicted tumeta addict ninga yo addiction level okushaba kumanya ngo omuntu nabasa kuba recovered nabasa kukira
nabasagara kenyuma shitama nawe umanye kizuba kukiri urota kubasa umuteteka bakansarazi ibiro bakansarazi barabaramo no mu marwaro mu masumudi tugaruho n'umuntu gwe nabasagara kahigura so mutakaho mukayita nyinga mukabita babanze babaheze bari no bakara amaso kujya mu wacu turiyo mukireka bisensino reka turjaha nawe ije akore cyashimye kubona akora ukanya amaso ngo tubasa kwase cyashya ringaniwe kuko kigambo cyumwe kimaro munyabwenge chantamure ogira kuwiha katumure tuje na muzeye